C'est sur les réseaux sociaux. Ah! Eh, Nzambe, mais elle est l'équipe. Na era que ressemble biloko eza sauté. Bon. Na mekana au Nation Store, il y a maître Seti. Est-ce que bato manga est-ce que va délivrer bon, na mekena no Allô? Hello maître Seti. Allô, bonsoir. Oh Nation Store, boni papa. Ah, il y a eu l'équipe papa. Dans une situation mo awa na zu retard. Na ebité soki pas na yo livraison et salamaka ya delivery food na make order. Ezali? Oui, tout ça, la next day delivery. Le call sali order na yo avant 10h. Donc lobby on reçoit delivery na yo sans faute. Ce qui après 10h on reçoit the following day. Ah bon? Eh, dadi obi ke na ebe te salinga ba mo bien. Na make order na ngai. Dadi oza ngolo. Ngolo ezali? Bongo soso. Ezali? Thompson? Ezali? Pondu? Ezali? Eh, mutambo ezanga te makaya bukasi. Nyonso to ezali. Dadi nyonso tu na chango na order na ngai. Ok, olobi ngolo, soso, Thompson, Pondu na makayabu. Hello. Hello. I've got a delivery from Old Nation Store. Oh, thank you. Mais où Melita? Merci. You're welcome. Thank you. Bye. Bye bye. Next day delivery. Is ça vraiment un solo, hein? Bon dimilangaye. Old Nation Store. Partout aux alliés. Birmingham, Nottingham, Glasgow, Manchester, partout na UK. Numéro zawana, il s'affiche bon benga. Boya aussi bien. Next day delivery. Eh, et bandi ozala. Et bandi na Maître Seti na Old Nation Store.